Merħba lill-atleti uffiċjali minn Special Olympics Malta illi f'dawn il-ġranet ħadu sehem fil-World Games illi saru f'Abu Dhabi u l-intemmu l-bieraħ. Kif wieħed stenna kienu bosta il-ħbieb u familjari tal-atleti Maltin illi kienu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabiex jagħtu merħba mistennija lill-istess atleti. Preżenti wkoll il-kellim għall-isport għall-Partit Nazzjonalista Ryan Kallus illi feraħ lill-istess kontingent ta' 28 atleta illi ħadu sehem f'9 dixxiplini differenti mit-23 dixxiplina illi kien hemm fil-programm mifrux mill-14 sal-21 ta' Marzu. U f'dak li huwa meqjus bħala l-akbar kontingent Malti fi Special Olympics illi fil-kompetizzjoni ġew lura Malta b'12 medalja tad-deb, 13 tal-fidda u 15 tal-brons bil-medalji tad-deb mirbuħa fl-atletika, ċikliżmu, bowling u fl-awm, atleti oħra illi kellhom pjazzament skont il-partiċipazzjoni tagħhom kienu 3 fir-4 post, 6 fil-5 post, 5 fis-6 post, 3 fis-7 post u 2 fit-8 post. Special Olympics Malta ħadu sehem fl-atletika, fil-boċċe, bowling, ċikliżmu, golf, ġinnastika artistika, awm, table tennis u triathlon.